Hello นั่นกุดกันเตะชันฮะจานสาวปีปุ่มปากเริ่มเล่านักรัวงะวิดีโอกวนตัวโคลนหัวตูตันนักรักกิรชันตูตันซงเฮใจดังกงเซลวินเลนเตเจลกงขากันรักชิมชันไหลตูตันชูไว้ดังบรรทุกเซลวินกางไงคุณนักชูเลนเตเจลตัวนเบียลายมีนี้ตัวนเบียกันเจียลนักสิจ้าตูตันชูชิมโลคอสิโลเตียกรัวจ้าขันจานการลักเตียกับวันกิรชันตูตันนี้กันชิมดิ้งมีจูกันไทยบรรทุกินอาราลายมีจูนนิโคเลนิลีตูไทยจิงกิบตูคิสิจังมาจุนกันลายปาทวดเทียม MMA fighter โจสัวคา UFC อวัยขัดหนักชัวไลจูกงจูตูตันน่ะเห็นกลมปัลเตนวุนชิมกาจวมไลอามาซาไกมาปุ่มปากกงหิวุนชิมตานิงล้อไกเฮเลนเตอาเจลมีจงกสิเลามีบรรทุกินและห้อยเลยอินอัฐยมีจงคิกสิเลานาเตคันก็ฮาร์จันและใจโมกระไทยมีตรมปัลเตมีตัมปีนิคินไทยเวนฮาเซก็ห้อยเลเตเน่ไงเวนฮาเซที่ดูอาคินวิดีโอเตกรักตัวเน่กระไทยตกเตคันแชร์ข้อกับวันอิจวมตอนตูตันจงเฮกันไลปา MMA fighter Joshua และอาเจลพีดิงปากงขาตรมปัลเต research กับวันตัวมาค่ะกันนักอัฐยมีจงนั้นก็ไลนักขันกระไทยตกเวลเตค่ะอัฐยโลมีนั้นสัวละค่ะกับวันอินสมตันฮาไลกันไทยบรรทุกขันอลวนเชียนิตรมปาละขันโจสัวเนอามา Facebook social media ขันอวุนตาเรจู่ๆใจตินดาตาร์กันเตียจมวุนโจตันเฮาสิโลเฮกาเห็นJune 24 UFC Fight Night 1 week's notice ที่เซฮิกาโจสัวเนอชิมดูมีเจอจูนิโคเลนิลียUFC กาชัวไลเตียขันนิรุกอเลียมจังอัฐนักค่ะ1 week notice long ase 1 week notice kan ti mi chu zaida si kan tia chun fighter pol khe ani thuat hlan than hi thuma khen thong an than chian na promotion le ni khan mo asina in tu tan chu Joshua he a tim lo ning khan avun i thlan tika zar khat long au ma khan a thuat biding he khan an vun pe ton na nani thua lai tia khan thong an vun than na ka kha 1 week notice ti mi kha chu se zar khat long adua khan an chim na ti nak se kan thei ban tukin Joshua he August ni riat a hen Dana White Contender Series timia khan athua ding ase Dana White Contender Series kan ti mi chu kum khata vai khat ti ban tuk an tu ke ka thei to ne ki kai a chel mi athiam deu mi pol ke UFC contract and pact on na chu chu a chun a chel ding ase UFC contract tak tak kha sri lo asina khan UFC ya khan chun ani chel UFC tak event i chel ding khan ani zuam ti nak kha se tu tana henru alo pi in August ni riat a chel ding mi kha June Nicola Nilia hin UFC tak UFC fight night a khan i chel ding khan an vun au chu zai ruanga da si kan ti a chun he ka a Zumagulov anti mi Joshua a chel pi ding mi pa he ma he avun irem chang lo ye zai ruanga da si ti kha chu kan thei kho lo media ni khan an lang tar lo ye zot fa nak ruang zonga si kho I condemn nak ruang zonga si kho adu lo ruang zonga khan si kho ti khan pumpak rem lo nak ruanga sila chu avun chu atika khan opponent kha angai ti lo opponent an vun ko le hi ka hen Joshua kha an vun team Joshua cha khan chun van that tak ba ka se UFC ya khan ti khan ru lo ning pi in avun lute thani umri chumo jun tha ba ka khan ru lo pi in ti hin UFC ya khan avun lut pathian ko khan zonga silai ti hin Joshua he avai khat na ka Myanmar lai mi chu chim lo mo Myanmar ram chung pi in UFC ya a chel coding mi apakhat nak ahma sabik bak ase kha chu kan thei di chang mi se ko UFC level he asan tuk tika te hi ka Joshua avun I chel coding mi he lom a tuk mi se kan lai pathong trial chung thang jong se one championship a chel kan lom pi tuk UFC belte he chu a chel mi an umri lo a chel khomin lo ti ko se tika Joshua ni hiban tukin tuan bia avun trial tika hen mun kipin le Myanmar fans le laimi ni hin kan lompi na kha social media zong akhan kan tar chiao kan share chiao kha nan rak mu tholai da ka te
kan thei ban tukin MMA konga khan ban lut ko selote vale chunga khen MMA promotion chu tampin acha fighter cha zong an tam sim han selo UFC tlukin mi pi ni kan zo mi le UFC tlukin level asang mi khe an lo tia kaima pumpak muning chu se chutika hika Joshua zong he UFC avon lu tika khan kani lom khun nak zong kha asi chiu lai da tia karwa UFC he kan chimton ba tokin level asan tuk tika khan vale chungi fighter cha vialte an nak asitika prediction to azong a har ngai ani ni atai lai kan ti zonga khin kan ruwa loning pi khin akal ton tu tan zonga hen Joshua le Zumagalov kongkawa hen prediction kavun tu te la ye ka video dong na ya khan mo asinai in ka prediction ning khan akal teng lai katinak asilo keima ruaning keima pumpa muning kha kavun chimve ta lai tuwa chun hi na pani kongkawa hen zaitinda an pumpak statistic khavun zau tan hause mo Joshua achel ding mi pa he a thong lo tin ha zong kha a statistic kan vun hal kholai hika hen UFC alu nu statistic he avun lang UFC alu nuwa hen Zumagalov he voikhat long teinak amu vaili asung tinak sem asinate in vaili asung aipat te khen ne so tuk ding asilo zaicha kan ti achun achel manung patni a khen split decision veve in asung split decision kan ti mi chu just pathum ken just pani ne asung an pek asinain just pakhat ni khan chun atai ti ati ve chutika split decision kan ti mi kha se asulam chu ani thut naka khan ani tluk ngai ti nak se hi pa zong he achel manung pania khan teinak mu kho khe se just khachu idang se lo ti kha se chutika ani na cho asung peng mi se teinak amu lo mi si ti khan sarsat ding ke se lo MMA a thut ton bia khe kan vun chim ta la kai mani research ka tu kho to ka voi ku level ni a thua changem voi ku level ni a thut chunga khen voi hleli teinak amu voi hleli teinak amu voi riat asung asung nak havun chim masau site asung nak vaili khe split decision bakase asung nar cheu khe split decision kan tila cho split decision chu zeiban tuk da city kha kan halli chang ani tuk kan ti khamo chun vaini khe knock out in asung vairiata vaili split decision in asung vaini knock out in asung vaini kha unanimous decision ti ban tuk khan asung asung ning zong kha vaili kha cho split ase kan ti chang kha chun vaili li teinak amu a khen vairuk khe knock out in teinak amu chu vairuk teinak amu chu MMA chel professional alu ka in ape te bakhan teinak kha amu knock out long te bakin vaili li teinak amu a khan unanimous le majority decision ti ban tu khan vaili song kha teinak amu chuban tuk chu se ani he athut che nak khe ka zo tika khan fighter thangai se ground zong a tra striking zong a tra grappling zong a tra submission attaining na kha UFC avun lu nu khan video clip toy te ke ka mu athiam ngai mi se chu he ka Zumagalov kan ti mi Joshua he achel ding mi pa he athiam ngai mi city kha a statistic ka vun zo ning khan ka mu kho hika hen an king le an rizan pol le an sanning pol kha an vun lang tar Zumagalov he Kazakhstan mi ase kumsom thum le pali ase chulewa Joshua he kumkul le kumkhat ase chun an san le ya hen Joshua he tlompal te na sang de centimeter pan hi rong in asang chun an king he cho flyweight ase cha khan 56.7 kg vv kha an vun silaye chun reach timi khe an ban sau nak khe se an ban sau le khe reach Joshua he tlompal te na toy deu ma kha kha se Zumagalov ka cho tampi chimding ki kan hallo je te chen UFC a chel nak kha zo ding ngai khe lo vai khat vai ni te khe avun ume zeiban tuk skills ti zong kha vun chartuk ok ki kan hallo asina in keima ni ka mu chun te akhan chun azai le ki powa khan atra
ti kha se chun Joshua he vun chim veu si lo kan lai pathong Joshua he ajel nak he Fury ti kha se e Fury ke UFC nak chun a level aniam deuh mi si cha khan a skills ke zaitluk asi ti kha chu UFC a chum vun chim ok a har ngai ti karwa asina in Fury ajel nak kan vun zo a khan chun ama te tu khan umlo e vairiat ajel chunga vaisari Teinak amu vaikhat asung e vaisari Teinak amu man kha knock out long te in a se e finishing rate kha atha tak tak Teinak se e vaikhat submission asung nu khan thong deuh bakin avun kir e khan hu e zeida achang ti mi kha chu chima hawlo Fury flyweight champion ha vun se chun huat hin UFC le hepe le nak zong an vun ni mi kha se e Joshua athut ning le hipa athut ning te hitlom palte vun chimri usilo Joshua ke striker deuh khin ka mu ke ni chen ground ni mi athut ki ka mu lem lo achui athong tibantuk long te khin avun si e knock out khin atei deuh na chutika hipa he an vun ichel tika hen zaitin da fight ke akal light ya karo ninga chun Joshua ni hen hika Zumakolov timi pa he vei itlei tar lo ke atim lai te karwa chun Zumakolov ni ken Joshua he track down play atim lai play khi e vei teng ke atim lai wrestling in a thut de la kan tinak ka tinak se chum asina in Joshua ni wrestling ke akham kho chi cheta chun Zumakolov cha kin chance tuklo tia karwa zicha tia Joshua ke akut long silowin ake zong amang thiam ngai e a high kick te pol zong se about the kick te pol zong ke atha tuk mi sitika khan Zumakolov cha akin thin phangai se e Zumakolov ke athat venak chu submission vaikhat ateina ka zo tika khan e anvun i tlei khi tik pola khin athuak tha idea zong atha chun ground ke atha ngai wrestling in avun thot ko khan chun Joshua cha khan ti nung ngai si ve e Joshua ateng kho belte khan chun unanimous decision song in atei te ko la ti ka ro je cha tia UFC a chun grappler le wrestler pol ke hlotlin nak tam pian mo asina te in wrestler pol ni an teng kho na lo tika chun striker pol ni khin an knock out ve ton na khaban tu kha achang kho mi se e tutana hen zaitin da achang line te chun Joshua ni hen fei second round ro kan knock out tin atei kho la ti khin karwa check down akham kho a khan chun asina te in akham kho lo chi chet a chun unanimous decision zong in Joshua kha sung kho se timi kha kai mam hu ning se asina in UFC a chun kan chim chang bang kan ruwa lo ning zong in fight ke akal kho mi se atai lai kan ti zong a khen an tei lo chana a level santuk tika khen mo ma cha khan kan chim mi kha ase teng teng lai tia kan rak chim mi selo e ka hen kan lai pa UFC avoi khatnak a thua chang lai e hi ka ram kip lai mi a mi velte ni thajang pe cheon hau se e social media zonga kan lompina kan tar chun e hi ka leya a thua tik zonga khan rak zo cheon hau se ti kha kamban som du na asina te in kan ni India leile hi ka lei mi ni hin chun zo a harmen la je cha tia Joshua he prelims about I thua ding se hi ka leya chun main event long he live unpack tika khan social media in nan Facebook in US le ramdang le mi ni athli te in rakan share ve te utika hi ka hin kan rak cha du na e khavial kha tu tan video wa chun ka chim kho tok se selo mai leya Joshua athut nak pin leya UFC zong se lente chel kong toy te le entertainment lente chel pin leya khaban tuk te kha chan thau uma khan chun rak tu than kho ka zom te lai nan dilak chunga ka lom bye bye